Sir, subject you tay deputy puni je merit list angkor japani jabulo. Sing nugui man takabang ma mahike je kaisa point kaisa admit card number inke 21,412 aro sing nugui man ka je a admit card bo porikha jakya blank inke abo bahike merit list so a je number admit card number 5 man Actually, abo je blank penuk mani abo cini official website dot tahu kuno jeng admit card rok nai maya tabu. Actually, students rok, candidates rok borok private website ose borok nayo. Cini official website dot. Cini official website dot ingke tabuk jeng abo no hide kai ka bui public dai nice nai maya. Jeng cini website do abo tabuk hide khaijak se kintu 21412 abo ingke Butia Deborma Bupane bumungke Bisomuni Deborma bo Bisalgor HS Kulo porikha rejak tai bo qualifying mark manjak je borok private website dot nayei sanai rok by number krei details krei bumung se krei nai sanai rok borong bagai ang san jungo obo Butia Deborma Bisomuni Deborma Bisalgor HS Kulo bo porikha rekha bo qualify bengjak 21412 roll number jeta narok je samani abo private website ya cini thani abo totong bo porikha rekha boni attendance betongo tai boni result rok ba cini thani tong inke sir tabuk om bahike je abo just abo sudu ya do 21412 ya tai kaisa betongo 26259 inai tai kaisa bumung betong abo ke Polnop Depnat bupa ne bumung ke Subas Depnat bo ke Berian English Medium School Mandayo bo porika chukka bo qualified na uduita number ang social media onuk ka boy share kai lai mani kuno detail se kre borok porika se achukya bae ke qualify kai mani abo bo private website on nayai borok abo ai Sakha ang sameya kintu sini thanile abo toto tong 21412 by 26259 urul number kai nei no tong inke tabuk aja gani tabuk je TTA di sini je website tong hani admit card je tong tam ni bagi hide klaja ka tabuk oma hai je controversial oma ke mui tong mane bo scam klaja man bagi no oba hai ke website je admit card hide klaja ka public open mali mane transparency krikha scam klaiman bagi tamo phirok mo actually jeng a admit card rok tau pan judi tongke tamang kamu je chini soiso pass tabuk je qualify candidate rok borong ni details kaisa chegai sabo borok pass engkai na joto bui check khai nai mano borong ni admit rok tau pan chini website do judi tongko inke oro anybody je kuno borok pan dui number khai mano nang le pass engjak ching norang redi nana pass khai rewan no inoi line khai di ching bai inoi obahai irregularities khai nani chance tong aboni bagai no u admit card no chung tabuk public ni bagai chung hide khai mani narok je kuno sondeo tong ke narok phai anytime chini office of phai nai phai man abo borok sabo bo porikha de ka bo narok boni attendance ba nai phai man tai chini website to narok no pnugan no chung je hide kai ka chung le nai man kintu public ni thani ke chung hide kai ka karon ingke u result je remani by borok abo khai mano onek kisu khai mano inai no chung tabu hide ma khai ka tabuk opno tui to tak baiba je exam bong ya ko opro ke bukro ko thajak no bo bahai initiative na khajak chung 20 tarik rok abo nisimi chung baiba ching nai chung asa kayo ek sapta ba 10 din bising no chung abo khai nai baiba na nai chini baiba inke chung team already approve unja chung team
kai tham khai team khai nai lottery system nai sabo board team sab no interview nanai abo kep simon gula jedin pungo interview ni age adino board team bo roll number no interview nanai adino se simon nai abo ni age board team bo roll number no interview nanai ke abo simon gula abo actually chini honorable governor of Tripura bo suggest khai ka abo hai narok randomly khai sab board team bo interview board sab no interview nanai abo o nuk yatui o kebsi yate abo hai narok khai ke sobche hamnai ne chini honorable governor je suggest khai abo nusare no chingbo chini personality test by interview plan khai ka 20 tarik ni simi no cheng nai gisarta kisa sing nugui manka Maharaja Pradut Kishore social media o hai samani cut of mark ni bo samani yagno no cut of mark je board ni declare khajaka aboni sekan ke tang bagai khajakliya actually cut off mark inke usually narok TPSC result ba onno rok pan narok nai ken nai di borok roll number simi sero bo roll number rok written of qualifying ka interview ni bagai ba mains ni bagai inai borok just roll number simi sero TPSC rok pan je kono SSC rok pan specific cut off mark by abai notification ni loge borok usually reya aboni bagai bicheng berelia chini maras samani pore cheng uno mia korejandam khaye cheng reka sabni besek cut off marks cheng u je khai mani narok sai mano total besek ST candidate tong total SC besek candidate tong total UR candidate besek tong aro chini result to already besek percentage man nai rok besek u tamin mani Sakha abo ching already rejak chini result to mia result ni korejenda mo already tongjak narok nai mano gisarte kisa je result rumani bisnu chung nugui manka you are 65% ST 61 ke SC 52 onte ke je cut off mark rejak mani wo aro tipra sarok no obahai ke je edisini bukhakti sitlangjak mani ba gobang talent chini chrai rok no jodi runa thangkang ke tabu oro 61% ke cut off mark yang SC ni bukhakti ni ke 52% cut off mark ni thong ke tam ni ba hake khlajak public je main sing mani public rok ni je pros no actually narok saimano chini written examination ole chini ST candidate ba bangka narok saimano qualified candidate ba bangka so chini ST ni cut off 61 angka whereas SC rok ni ke only 52 ongai thangka candidate Sakha ba kom chini ST song qualified ang manisuk asuk SC rok comparatively unglia abon bagai borong ni cut off mark 52 angka actually narok sai mano cut off mark inke lowest mark se 52 inke joto SC 52 ya 52 ni Sakha manai rok aborok se inke 61 inke ST ni bagai inke 61 ja ST ni inke 61 ni simi je Sakha manai rok tai UR ni inke 65 minimum mark 65 ni Sakha manai rok tabuk UR of chini ST rok kabang ma already manjak UR 65 inke 65 ni upor chini tiprasa UR ni qualifying mark manai tiprasa kabang ma nukjak ka tar mane chini tiprasa rok written examination no comparatively kaham khai ka inke tabu obahai no kok tuma ka sai phai ka je scam oro bahai no tei waisa katal ke scam ong phika inke chung nugui manka amai ke social media ra bo je additional shuni account by kaisa NGO yakam foundation no 1,51,998 টাকা abongka 7 tarik 1,51,000 abo inke actually yakam ni account o ya ani account o se आपका ang nije khud
jokon question print kaina ni thang pro prai ang nije thangka yakam ya jeng yakam no ingke just third party payment ni bagai jeng use khai mani prosno yakam print khai ya karon third party tam ni bagai makai mani karon ingke jeng honorable governor jokon ano boka ang recruitment board chairman ung manipure bon nije ano ringai nung bahai ke khai nai ni plan rok tamo inoi tai suggestions rok borka ani plans rok nawe bo ano singka nung tahu prosno se leak ung pajak ingke tai sa leak ung yatui nung tam prostuti naka bahai ke khai nai ni prosno rok le asik 26,000 applicant tong mani ba asik prosno ko bang nung boro print khai nai Tripura de khai nai bayre de khai nai ingke ang aboka ang Sakha ang bayre no khai nai nei ang abok plan khai mani ingke bill rok le bahai ke renai ba nung case de renai na abo bahai renai ne ano sin ingke ang Sakha case le bahai renai case le ria abo office through the bill khai nai ne ang Sakha ingke office through the bill khai ke nung bo press o prosno print khai kan ini office ni borok Simon glak de ingke ini office ni borok a press o juga khai ke taisa prosno leak ingke le ingke ang Sakha bobohai chanai in his highness no sunprung ke his highness chini governor no suggest khai ka third party payment pan chanai abo ingke ke ini bisas ni third party payment ingke tai ke bisilia ingke ang yakam foundation binoy ani trusted friend boni NGO yakam foundation boni through te borok no just borok ni bungurang deka borok je press actually je press o ang tangai print kai mani abo arowo borok no renani bagai just confidential ton nani bagai karon ingke age prosno leak ngai na main exam cancel man asik borok osubida angka abo confidentially kup strictly kai ton nani bagai no third party payment just yakam no jeng use khai ka yakam oro kuno prosno print khai ya prosno ang nije se ani pen drive bai tangai preso ang nije se tangai rekha ang nije print khai 4-5 din tongai ang phaika Yes sir, tak also take a question. Tong tadi ang yakam ni tiye ang taisa sawano tabuk edisi authority borok abo kai manu they can always inquire de borok todon to kai nai manu yakam foundation actual je press print kai nai rok busuk bill reka dai yakam foundation busuk bill reka oro kabang rang de naka yakam hinai borok todon to kai tu karon ingke je press ang print kai mani borok ni standard rate tong asuk page ni prosno asuk songkha print kai ke busuk khorcho thangnai joto abo saimano standard borok ni rate tong press ni rate chini orok busuk prosno print ungka abo ni onusare de rate naka borok printing press rok na kabang ma rate ruway naka abo todon to kai nai tu ang rok clearly san ni tango je aro press print kai mani actual money no jing yakam ni account to transfer khai mani abo inke 10 lakh something prosno print khai nani packing transportation joto mile boy abo khorcha Sir, the question sir, take a question public ni. Jara account yakam ni account use kaisa sir. Nin account use kai kai tang yakam ni account use kaisa sir. ani account direct use khai mani inke actually ang nije pan bahai ke matong abo ni bagai ani account no use khai di ani account nije ni account to chairman nije ni account use khai mani bolte ang I did not feel nice karon jini honorable governor nije ba suggest khai ka third party payment khai di na tau verify khai tu check khai nai tu rate kabang den na kha na ororang
kuno Scam dui kamera to. scam khai mani gitu most welcome no problem je press ni ang print khai tu mani presso it is very standard press chini tripurani ang university ni bumbung rok ang mention kaya kintu chini tripurani university rok bo press ni no borok brong ni question rok print kayo they are very professional borok ko confidential ethics maintain kayo borok prosno rok print kayo norok joto Simon kana chini question ni standard rok bo bahai ke packing kai ka bahai ke abo including OMR ni carbon copy norok Simon no tahu question বিভিন্ন পরীক্ষা TPSC pan je kono পরীক্ষা pan OMR ni carbon copy ke beraya kintu chini prosno wo carbon copy tong nai di karon bo OMR submit kai ke boni OMR ulode bui de manipulate kai me yat deui jeung borong no OMR ni carbon copy sohor ka ingke tabuk chini result rok jodi bui asik scam in mani rok abai jodi tongke borong ni carbon copy tu bui phaye challenge kai di ne ang saja phung ni ang achuk jak tini duijon simi se phayo borok score borok ni score 9 ang Sakha norong no ba norong ni OMR sheet ni carbon copy rojak norok busuk score khai ka abo norok Simon no ingke abo tu bui nai phai di norong ni result jodi chung 2 number khai mani tongke inai saja duijon simi se phayo yang le social media rok ingke kuplung pura scam khai ka abo khai ka uduijon phai nai rok ni ang nai ka krok sa ingke abo tamin mani das bo ingke actually acid kanani bagai tong mani bo acid ni jaga UR ka ke ba boni ingke tamo UR markso boni phailia ingke boni number qualify candidate of phailia abo hai kroksa man khatini phainai tai kroksa ingke boni marks just 61 cut off ingke 60 marks man nai ba ek mark ni bagai son de ngoi phai nai ka chung punuk ka bono so you can always come and check narok besek mark man kan only way mark copy tu bai phai di chung nai rowan punugan narok actually besek man ka Sir, ingke tabuk bus kami 20 tarik ni ya bulan baiba taisa exam pina tabuk to student rok ba hai ka candidate rok je aba hai confuse ngi tamani bukha durmudru ngi nai scam mang ka na ma ki to ma ko ka sai tamani tabuk board ni phasing te ni tang saklai ni to kuno confusion kroi poriskar oro ke asik allegation kai nai rok ang salsa chu ke phaiable written ro phai di objection ro phai di ke kuchu phaiable phairak ya de tamusia ang ba masaya borong no warna ya bunai ang phai di nei no sa ke phaiya kuno confusion kroi kuno doubt kroi result is free and fair ke 1% pan corruption ke boro raise khai me ang challenge khai borok proman khai man ke borok narok wanan nang ya interview ni bagai prepare khai di narok eligible abon bae narok man ka tai confuse nang ya interview ni bagai narok kam prepare khai phai lai di oro tai kuno confusion kroi narok saimano narok ni merit besik tong abon ni bagai chen narok man bui je sapan bazaro sateng ani age prosno leak ngani bagai tabu ko prosno leak ro ungka NGO rong ni chute se print kayo NGO rong maya ene sa asik ko kabang sa nairo narok phaidi beskango ano proman penuk di jeman ka ba narok qualify so pass jon qualify candidate tong narok ni atio so jon rok betong kana krok sa krok ni borong no sungdi juga juk ngai di borok tik eligible ya so students rok jara qualify kainai rok kunu wana ni kre narok ni pistaring ni simi chung interview as per schedule no chung kainani chesta kainai unless untoward incident rok okay chung ataring ni simi no chung na chung narok ni interview ni bagai chung abonai tamin mani lo schedule ranai bo tarik narok ni interview kainai abo chung narok no schedule interview schedule sini website ano chung upload kainai
Sir, tabuk je soisho pajana je merit list tiklajak mani bukni phasing pe. Apuno final ang khatai kuno apuno rate phasiga nam harkana to. Actually ang sable judi genuine case rok judi phaike hoito chung authority no punugoi maybe we will have to rectify abo TPSC rok bkhayo jemon thaising ang saja kroksa das samdas bo phaika boni UR punugja actually bo ST boni certificate so phaye jomarka ang ano UR punug mani bagai ang qualify ang lia actually ang STC an application of or SCC ang SCC an application of SCC ingke obai genuine case rok jodi phaike jeng borok no deprive khai mai able obai jodi ek duita genuine case phaike jeng notify khayan jeng authority ni biskang putap khaya rok sai manan otherwise je tamin mani soiso pass je jeng pass result declare khai mani abon numbers of Sir, take a question. Sir, final answer ki riya kare. There are result published khaisa kahni take a allegation kasamani sir. Mane without the website answer final answer ki riya. Puila furo je correction khaimani jagalo han salaman. Actually narok saimano by competitive exams ro mani pore barok answer ki ro. Jeng ba exam ni pore answer ki upload khai ka jini website. Upload khai jeng time reka. Pas soidin time reka narok ni kuno answer kini against on narok abot sathai tongke sadin awai kabang ma students phai ka barok ni sathai rok Sakha inke discuss bekhai ka kabang ma rok bai ulo jeng aboka nai o answer kiro examine khai finalize khai ka abon ni pore je final answer kino o je age provisional answer ki ramani ajaga no final answer ki rejak inke students rok answer ki publish kaya in maniro abo actually not correct jini website on ID jeng TTADC website on narok tangke ko document so tangdi document so narok tangke arok kabang ma option to documents ni bisingo recruitment ni documents related narok naike protom sob je Sakha no answer ki ne reject to already je final answer ki already reject se abo brok jini website rok na yawe brok hai samani abole dunia So ingke te kisa admit ni not pe no je kaisa katal website to go khlai je aba hake bibran to khai tamani je katal a website snamai khai tamani abone Actually- norok ni board ni phasing te kuno initiative ba ekher khani nam hai kuno nana haja ka actually cerai rok much confused in maning ke private website kaisa tongo aro tau pan jini age jeng admit card rok students rok no print khai nani bagai subida khai nani bagai jan admit rok print khai bagai subida khai khulok tong pro jini data sab jani khok maning khana ke jini data rok nai bo alka website private website khulogoi tong jini students rok a website on nai no bo bumung kroi bo number kroi rok hinoi tong nai rok a private website nai no khai ingke a private website sab engka tabuk jeng tonon to khai nai ang authority ni beskang ang putap khai nai actually obo kabang ma students ni details aro tong mani bo khogoi aro jini TTAD sini data bo separate private website khai mani abole illegal so I think legal action boni against so jeng nanani nang nai karon ke public no bo vibrant to khai tong confusion to a website ke utamo website mo website ni bumung ke abo isa nai narok ni tani pantong kena abo ke kisa tong a website ni bumung ke render https://adc-admit.onrender.com ini onrender.com ini SZTO admit card ini obai kaisa tongo cerai rok obo rono nai confusion ongai tongo abo ke ADC authority ni website ja obo private website ঠিক আছে